Ring bulan suci Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Denpasar ngelaksanayang sidak majang kewentenan takjil. Parikrama kelaksanayang Ring Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar Utara. Ringgalai mangkin BPOM nyelehin kuentenan selikur sampel makanan. Sampel punika minekadi pepes ikan, bakso, tahu, kerupuk, es gula, biji, miwah mutiara, miwah peyek udang. Kepala BPOM Denpasar I Gusti Ayu Adi Arya Patni Mausang, ring wewidangan Denpasar BPOM ngawitin saking pusat takjil ring Kampung Jawa saha jagi kasalahin selami pemargin bulan suci Ramadan. Saking samian sampel punika, Presiden kapasti kayang jening samian sampel nganutin prasarat saha nenten-wenten medaging lakaran sane Presiden ngicen baya. Ipun ngewawahin BPOM Denpasar kesarengin Pemkot Denpasar sane tan surut-surut ngicen tuntunan majang produsen makanan nyinayang pamikoli sane becik mawinan ajang-ajangan sane kaselahin nenten-wenten medaging lakaran sane Presiden ngewetuang baya. Takjilnya hari pertama buka kita langsung monitor untuk mencegah jangan sampai masyarakat yang berpuasa ini terkena produk-produk pangan takjil jajan buka puasa yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya itu apa? Jadi kita langsung membawa mobil laboratorium keliling. Jadi ada 4 bahan berbahaya yang konsen kita awasi, yaitu formalin, borak, rodamin B, sama metanil yellow seperti biasa. Pengetesan sampel makanan puniki nganggen metode test kit. Sampel kecampurin aquades miwah regen mangde kauningin yening ajangan punika nenten mendaging rodamin B, boraks, formalin utawi metanil yellow. Krama taler keelingang mangde nenten ngawag ngajang ajang-ajangan nanging mangde stateng laksanayang ceklik minekadi cek kemasan, cek label, cek izin edar, miwah cek kedaluarsa. Jaya Kusuma, Bali TV.